mai malevinga ono le alofa mata utia le atua le tama Pepe yo la sono yata vita Iluma o le mawao aki le te paia me asili Mamanu malo a ile ali Ia patili mama ese e mai lausima E matango pie lato ua paola ina Wasuia nei o leonata Wasima nei paaleanga Kawa o pia pia Yesu ilau paola tanga Epe yo la pongo ya kalatia Ya fama lolosi Malulu epe amale fia fia Ia tua lau taleni E tau tua epe amoia E tau ranga ola E mali epe alava mapaia Ia patili mama ese e mai lausima E matango pie lato ua paola ina Wasuia nei o leolanga Wasima nei paaleanga Kaua o pia pia Yesu ilau paola tanga Mana tua ukuma vai alo tato wali na vai atu ile awea mamae ia tau tua na lelei ia tala ile tala lelei lela no langi uma matangata ia pa lelei ia patili mama ese e mai lausima E matango pie lato ua paola ina Wasuia nei o leolanga Wasima nei paaleanga Kaua o pia pia Yesu ilau paola tanga Ia patili mama ese e mai lausima Le whaatalofa atu le pa ia mal mamalo le tatou tunuu ia i latou whai ona mo le tatou proklama le neve yaso o te ua le Outou Manuia o lo tu sa atu le tatou whale whasalau Long Beach, California, United States of America i le unga lima ma le si ufafonga le tai awhou o lo tau ona mispo wena Tagaloa lo whaafoina le tatou proklama le neve yaso ia maltina ia vira la lo ulu le tatou IT ia la tatou amata le talo. Le tua silsili ese. O le tamama le tina oe i matou uma. O matou tamaina oe o a whapeo na pou o matou tama. Whapeo na whingatau na matou atu i o matou tama. Whapeo na tautalatashi o matou tama. Whapena ala o fio na pou mai. Whingatau na matou atu. O lau saunoanga fo e tutua i atoa. Ia o matou tinaina fo i lau o fio wa whapeo le tinaona whawhanga i lana tama.
Pe o le tina o nau atu lona agaga i lana fanau. Whapena la o fio nei whawhanga i mātou, whatumawina i mātou i lo mātai saupa ia. Mai po whea lava mātou te o iai, e te tau muli muli lava ia i mātou. O mātou whaaftaia la o fio ano le nei malai o lo mātou whauina i lewa yaso ma lewa yaso. Le malu malu o la o fio e le i whaia lima. O mātou o mai ese o mātou tosine ni i le winga moni o le manuia o la o fio. Tō sei nati mo i nei. Ia whatele le au whaafonga. Ai lava seisi o mafuta mai mani a venga ma mafa. Me lo whaima whaatiata mai i lo lātou soifua aluanga i luma. Ni mefo o lo punitia ele manuia o la o fio. Le mātou tatalo ia a vea upo o mātou ngutu, mawhauwhaunga o mātou loto, o mātou tanga. Ia mese fo e mātou pespesenga e mori mori atuai le nei mauti noa i lau o whaafonga. E te whina ngalo i le manuia e le o le malaia. Te whina ngalo i le file mō e le o le vevesi. Le malamalama fo i e le o le pongisa. Tātou malawa fio e manuia ai me oma. Nā la mātou tatalo e ala tu le suafo Jesu Keriso lo mātou li i malfaola. Amen. When you're up against a wall and your mountain seems so tall and you realize that life's not always fair. You can run away and hide, let the old man decide, or you can change your circumstances with a prayer. When everything falls apart, praise His name. When you
Ia, e to whatalo whātu le po man mamalo le tātou tunu uolo o mawhai fwoi ona mo mel tātou pokalama neva yaso o ta uoli o to Manuia. Ona e wha moe mawalunga lava a umala tātou lua male awhai tu la po le afo ile umi o pokalama neva yaso. O Manuia na ia e oto fwoi se inati mo i nei. Olo to o ono mispo wena Tagaloa lo whafo ina le tātou pokalama. Ia maltina ia Vera Sua lalo ulu. Lo whengai mal tātou ID. Mo i lātou ele o mawhai ona maua mai ele tātou prokalama i le Facebook Live. Na o te tala le YouTube channel a le siufonga le tau fou. Mai o le whamoe lava o tātou video se pu e i nei le Facebook Live. O le avatu fo i lungo le YouTube. O le mele a whape e sau YouTube account, listala, share, like, ia on subscribe la ia le tātou channel si ufonga le tau fo i lungo le YouTube. O te mi umalava lai avatu i le video si ufonga le tau fo. Ia e maua lau alert. Le ngate le nei prokalama. Ia le tele fo i o isi prokalama o lo o whaatufunga i nai le tautua le si ufonga le tau fo i nei i Amerika malarulangi au au. Ia o le mta upo tātou le vai asora o tea. Whasawali le maile. Mo i lātou e na maua le tātou prokalama e pise i o le manatu kanona Outou. O le Manuia e le whateldali se ia te le. E le whateldali se ia tū ngā se whawhitauli o na o fōla ia mawhai mai o Manuia. E manatu ia le tātou prokalama e o lava i nei ngā luenga e pise ia whamata whaingo fie ma whatau waa foi. E pe o le whasavalinga o le teifau. E pe nā lava la langa e le Manuia. It doesn't have to be heroic. If we're talking about impacting the world, it could be something as mundane as walking the dog. E mafua mai lale manatu lana malangona lana ona e whapea le manatu kanona o lo whaavaere nei prokalama. O lo tofu I tātou mawholinga o le tua. There's a little bit of a divinity in all of us. Na ua whau I tātou tua ele amatanga. Na whau I wholinga o le tua. So po whera wala tātou te iai po whea e ta ape e tātou. O lo tātou wō ama le nei. Divinity, le nei alo yafi. E lo tātou winga vāwala lata ma le tuana na whaira langi ma le langi. Ia tātou waila ia i 5 biliona le awhai o tangata i o iei nei. Ia malisi fo I biliona o tangata na mumu atu ia tātou. Ia pese I o te mi umalawa whanau ai se pepe ma fofo ai se tangata e peo I nae vae lua I aile nganga o le tua. Ia ato fo le manawa o se tamaa maltina matua. Na whesiri leo ta mai tipo whea ualu I grandpa. E o na whamele o tātou tala la uato e fo I atu le nganga I le mena sawai. So o le 5 biliona la tangata ia le tātou ke lope I le nei vai tau. E le manatu a tu whaatasi. I o tātou mauli ma nganga. I o na ato o toa I leo le finangalo au tasi Manuia o le tua mo I tātou. Ia on o le vai lava tangata. Ia le pese I e alo I mawhanape le tātou foe. Pe e le o Outou o I le tātou pale whea ngai vāwala lata. Malo tātou o tua pe ona ia I le amatanga. Ia, so malwa yaso lale na e pese I whapele manatu e te leta walu po whea te alu iai. E mawhai lava ona whaisau assessment I lo no whanga le melo iai ma e amata ia ona sa ili I le Manuia le nā ma le tamau ainga le nā o le tua ma lona file mu. Ina ua tātou mautinoa na whai I tātou I wholinga o le tua.
Ia, le si mea peina tātou mawhau a dili ai le vai aso o mawai o le manatu lea e le mawhai o na manuia o se vangana ua manuia mua i nei. Tula fono le li i elofa i le tua, ma i elofa i lo tua oi, i a pei o e lava i ate oe. So e peise i ele o wha tula fono ina le tele atu o lo walofa i le tua oi. Nei lo walofa i ate oe lava. O le sila fuli o le tupele na, e peise i e whapea i le talandato tala no e vasolau tea, a o ele i eu ese le utupoto, po le fasila au i le mata o lo tua oi. Lo uso. E au mua ona eu ese le utupoto po le fasila au i lo mata. E pei o le manatu lava le tasi. A e loa ona eu ese le utupoto na i lo mata. A e lo lava ona e alofa i ate oe. Ona fatu awhaingo fia i lea ma manino i ate oe ona eu ese le utupoto i le mata o lotua oi. Ni ma whapena fui ona e alofa i ate ia pe ona e alofa i ate oe. Ia, ona tātou fisidi ala ia whawhewhea la ona e alofa i ate oe. Ia, e tele ala ia tosi o le nafo i manatu a mata lava i steme e tauna lava lau moe. So treat yourself as if it's someone that you care about. So when you ask the question, how do you care about self? Well, you can start with something as mundane as getting 8 hours of sleep. Tawana lava lau malolonga. Well, I mean, e tino fo foi mo mafo ya o foi e steme te ia ua faali. Te ala e ua kikil tai fau. Ke ia tina le ainga ua si i le leo. Ia le pomoni lava. Le lava moe. So afa pela e te alofa ia te oe eu ese foi molo tu poto il mato. Pe o mena tauna va ia i le tau va ai mamao. O le si meo le va ai o le tau sami. Atonu o le sina me e vai ai ma pu oi foi ia le manatu i mele lei. Ia pe afa pe o le mole manava. La mela i te afa pena amata ai. Amata lola o na tau sile lei. Oe ia te oe. Ia o na whengo fia i lea o na e tausi i lo tua oi. Ia ele ngata na o exercise. E tauna o na whaise se regiment so soani e fo elele e wha malosi lo tino. Ia ma so soani fo ina ia lusi pona. Peo nai mela itina. O na e alo tato le manatur pokalama i le mawhai o na manuia tato i manuia te tele. Ia bea whapele ta pena mo manuia laiti. O mantua i naile whata oto alo tato o lii. Ina ua whamatalatala e ia le winga o le malo le tua. Whamai ia le lii o le malo le tua e pe o le matai o le alu malanga. Ia ona wala aula i ona o ona mawhai atu ia i lato. Ia se avatu taleni ia. No fo Outou mangalue ina. 5 i le tasi. 2 taleni le isi. Tasi le taleni le tasi. Ia ona whaiatu la ia o ngā lulue. Toe fo i mai. Ia se va aipo le ale. Le mea ua tupu. Ia sila fia o mai tātou le unga o le whata oto. Ape o le winga o le tala. E tā ualo unga lue o se tāleni whatau wa aolo i hate oe. E tā ualo le manatu i le ali i le na iele 5 po le usole na iele 2. E te tā wana e manatu o ia i lau tāleni. E le mea lea na vatu e le matai i hate oe te ngalue ina. Ia ona e ngalue ina le e tusa malo i loa, malo wata mai. A matalo fo ona e ngalue o le mea ua i loa. Toe wha apopo atu nisi fata. O le whata manu le nai te whawina i lau tāleni e tasi. So, mea lau whamatala i le tala lea ona e pese i o le winga le nā o le manuia lea loo.
o lo tosi nei. O le sia mea tele lape ia, tele ina lape ia o ngali i tau amata o mei o tupe. E le whatoa amata mata ia la ainga, e le o mautūle le fo inga aluenga, minimum wage ia o lātou tutongi, ia toi whaopopo i eita maiti. So o le tele lava la o ngali la iti o te iloa. Pe ia lape lava le mena, te whalongo atu e se financial plan le ainga. Pe whaleo le ta mao le ainga ia le, alu nei mama e whatauni laro tickets. Pe nā le whatalitali o le tangata i se mea te le. Ai ana se i amata lava i nai pene o lo iai. A se amata lava o na ve ese le se furuai. A se amata o na whaputuputu ni nai se leni. Ia a tonu lava e mawaena i tausanga. Ia o tau whiololo le whamoe moe. The point is, e amata i le mele i titi. Amata le whasavalino le meile. Mo muata pena, mo muata tonu. Ia o na whatoa ave aile i whafo. O mantuina fo i el whitalenga alu tātou ali i. O le tutu i mga alama te talo. Pea whapeto te talo. Ia o tō urufale i le whiawhi. Puni le whaitotoa. Ia o na te talo aile i le tua i le mea lilo. E pese i o le mea lana e tau tā ngatasi ma le manatu na ia i le vayaso o mawai. Savali le maile. Ia o le tau recap ina le nau tātou vayaso o mawai. A tā atu le tātou pese lea. Ia ona a matai le tātou Bible study le nei vayaso. Le mata mo
whaatalo whātu tātou pakalama ia saipani ame tuanai. Lo mafuta mai fo ia mapuni i tau vau. Malo atu lo sunga whawhengai, talo wha mapuni. Ia mo i lātou whatoa whasota i mai o tātou pakalama nei o lo whaipe lewa yaso ma lewa yaso uta ua li Outou Manuia. Ia e whaatalo whatu fo ia se lau manawa. E tu sai fo i ole whatasi mai. O le tātou Bible study lai le vaiaso nei. Pe o manatu Outou o le vala awina. O le vala awina. O le tusi lai au mai ai ia le tusi tātou te mafofau ai o le mata iu e whā. Whaupus furulua o lufu tolu. Mata iu e whā whaupus furulua o lufu tolu sei. Oto atu ia nai upu ia. Ai mafofau i se vala awina na vala awina ai oe. E la ngatala i se tofi o loo whengai ma oe, ma se ngaluenga o loo whengai nei ma oe. E whaasoro fo iu mafofaunga i tua i le whato a vala awina o oe. A vala aulo tina i a oe le manata alo, a vala aulo tama i a te oe, a e ta ele sami. Po le halava se vala au e whapena atu ona e manatuaina. E whasosoani i tala o le tātou kanona ma le whatutuanga ina ia whalau teleina le winga moni o le vala au, called. Ona e pelawa le manatu o le tātou prokalama e pei o maatetele whapea, ia whau e le whaavai o le ola Manuia o le tangata. E te tawana amata o na whau mai o la ititi. Mai le atonu e whetu na i pe amatua. Atonu e suilo na tino mai pe a tau whiololo le o ina. A o maatuli manu whaavai a ia. Ia te tawa o na mautu o lei. Tai on matua o tangata. I sui teimia mautu o i maaia tatu te le o iloa. Ia me se ia i latou ia o loo whau i lungo whaavae ma maa te tele na tu i lalo o tātou matua a. Tauna acknowledge fo e tātou ma tātou manatuaina na maa te tele na tu i lalo. E o loo whaavae i lunga ro tātou o laile nei vai tau. So matai o lai wha alfa busfulua, whameiro na whaitauina. O whaafafonga i Yesu o tu uina atu Ioane le whalpuipui, Ioane le baptiso lea. O maliwa tuai lea o ia i Galileia. O tu ua e ia o Nasareta. O maliwa atu o ia manofo i Kapanaomi. O tu matafanga. Ile tua o ia Sepulona manafatali. Ia e bese o amataona o na sau ia le li i mai nuulaiti. I nu te tele. Le ngata whalai nu te tele. Ia au nu utu matafanga e peo i nā olo i eile commerce. I nā olo i ngaosi elta mau ainga o le nā vaitau i le tuloto le nai i Galileia. I le tua oio Sepulona manafatali ia peo o i tu ainga nau Israelu. Tangata na tupuna mai whanau lea Iakopo leo lo na nofo i nu uia tu mtafanga. Whapus fulfai ni tau nu ele upo le perfeta o Isaia. Whape mai o le nu o Sepulona ma le nu o Nafatali. O le ala i le vai talane o Yoritana. O Galileia o nu ese. Nu usa nofo i le pouliuli. O lato i loa le malamalama tele. O i lato fo i sana nofo i le nuu ma le ato leoti. O arua ele malamalama i ate i lato. E belo wasi ele tustala mata yo ia le fsota inga o le
mele na whaia le i ona fo i taimi. Ia mafolanga na whaia le tua i apera amo, lana whanau, ma whanau, lana whanau. O le silea mea tātou te mantua i nai mātai o. O mātai au aia o lo o tusi lana tusi. E tākera ia tangata iutaia. Tangata iutaia diasporic. Lato ua mamao ese ma Jerusalema. O ese fo i le culture. And they probably have good reasons for not associating with the Jewish culture. O le tusi atu la mātai o. E pese i o le tusi tangata nā. E to e lalanga i alfisota inga vāwala lata. O le mele o ye nei ia le nupa ia. Ia matala o le tātou kānona. Folanga ia we i o tātou tua ai la alfa tutua. Ia nasi ia maatetele na alwhanaunga sepulona ma alwhanaunga na fatali. Whaupus fufitu. Talu mai ai na a fua na tala ia tu Yesu. O whapea i nā salamo ia. Wa la talata mai le malo le langi. Sa vali ane Yesu e la talatane le vai o Galileia. On si la fiele e o le auso, tō luo, si mona wengo ia Peteru. Man te re alo nauso. O la lafo le upenga i le vai. Wa tangata whai vai la ua. Petala atu le oia ia te i la ua i nā muli maia ia te au. O te whaia o lua ma whai vai tangata. Ia e pei o le tala lea i le vala o wina e le li i ona so o mua. Montuina ia le vala o wina o tangata fo i maili tuspa ia. Let's see. I le amatanga lava i le tala i le fofoanga i le tua o le lolangi e pese ina i le vala awa le tua. Ina ua fau le lolangi o lola ia i le aso ono. Ona whapela ia o le mulmaua kenese. Mo morfo pulus furuona. Ona whetala i ane leo le tua. Nā tātou whaia ia o le tangata i lo tātou whatusa. Ia fōlinga ia i tātou. E pese ia o ai le tua le na whawina le tangata pei na vala au. Na vala au. Atonu na vala au i isi o na persona. Atonu na vala au i nisi atua na iai. O la tātou waka nona e pese i atangi ai le winga lea. Lea o le vala au. O le vala au. Ia, tātou mantuina fo ia le vala uina tau le leo Samuelu. Vala au le tua o le titi Samuelu si le fia umen tātou le tala. Ia e ua fo ilane ngalo ia i tātou le vala uina o le tina o Samuelu. Tina ia Hana. Mana tua umen tātou le tala e peise ina na pāhana ua avela ma mea ua whaiai o ia maluma i lo lato nuu. Ma lo lato kalesia. Ia ona ta talo lo leo hana i le tua. Tali mai le tua i lana vala au. Ia le la mai e le tau le leo Samuelu. O le sila mea e pe o mana tuaina i le tala le ia hana. E pe o le vala au o se me whaianga i le lumanai. E te le vala au i tua. O le vala au e peise i o se me whaia i le lumanai. A tonu lai e mawhai ona whaau iai e se vala au. E mawhai fo in tātou whapea o le lumanai lai vala au mai i ai tātou. O le lumanai lai vala au mai ai tātou. Ia, a tuu la i le tupu ae o le tamaititi po le tenititi. Pe e whapenale wingo o le maatelele o le vala au. E pe e le ngata e vala au mai au wo i le malai. It's a call to adventure. Ia a mamau fo i ona e alu ona vala au atu leo lo tina i ate o e te fo i mai. So
o le sia lea maatele e taua ona I loa I tātou le tāua o le vala au, o le tali I le vala au. Ia mai e fo le tātou anava e taua tātou tau vala au inisi. E le taua na tātou maua le manuia o le tua ona whapea lea ia la tatia I. E taua na maua I tātou le manuia. Ia ona tufatu le inisi. Nau tia I whamai awana I ngalo fo e tātou le vala au le tua ia kitiona. O le sile tala mana ia tele ina ngalo fo I ia la tau o lo sueina ia tuspa ia tala ia kitiona. Polonga ia Israelu ia mitiana. Ia ona vala au atu leo o tangata Israelu ilo lato atua se ia o mai se laveai. Ia ona a fio mai leo le nganga o le tua ua whalatalata ia kitiona. Ona whai atu la ia kiti ia sau ina langa lito ilalo o le tatou tunuu mo le tatou nuu. Whanaua aperamo le tunuu o umontofi. Ia e mo ialana vala au le tua e kitiona e pe ialo na winga le na mate masalo le mautinoa fatu ese e fai atu ala ia kitiona e fame kitiona se la mele vala au e sisi tangata ngutu lelei la mele vala au e sisi toa malosi la mele vala au e se whanau e yuta tamamatua ia la vatua o matou ma e wharai mama peni a mina te meiti laiti. So e penale winga o kitiona na tali e le vala au le tua. Ia, whamaila ia kitiona leli e whaali mai a te au se whaailonga o te loa ai o le vala au lea. Ia, na whaila ia o le fulfulu. Atu fulfulu I fafo. A usu atu il tai au. Whamekitiona leli e o te mana o ina ia mātū le fulfulu. Ia ai susu uma au tafa. Ia o oile le aso na so ai o latu kitiona o susu fulfulu. Mamoe ia ai mātū uma au tafa. Ia ele ai lava ele ngā wa ia I kitiona vala au le tua. Ia nto e whatu fura kitiona I le mele susu el fulfulu. Well, la mele mātū ai el fulfulu. Mamoe ai susu au tafa. Ia na whapeina fo leo na whai le tua o usu atu kitiona il tai au. Ia whauta. O la mātū mango lelei el fulfulu mamoe. Ia ala susu au tafa ile lau ele mesa tu el fulfulu. Ia ona taunga waila I o kitiona. Me kitiona I wale. La o whaia le mea te finangalo iai. O la o wangaia le manuia lea. Ua topule mai. O well, ele mautinoa e kitiona o le manuia. A pese I ua iloa e ia. O lo o whasanga mai le tua. O na tua a ia te ia. Ina ua na maua le whaailonga. O lo na vala auina. Ia mo ila tau e manatua le tala whai atura le atua ia se I vala au. Vala au ni tau le lea mani toa o le nuu se I o mai tu whatasi e langa to I lalo. Ia ona ave leo le whe aua kitiona I tau le lea ma toa o le nuu. No mai lefa mai tolu sfuru wafe lea whai o tangata. Ia uwhifia kitiona. A whamai le tua o toa tele. Vaea. Patura le tua kitiona. Whai I tangata a whape nisi o lo iei lato ai tā lafu. A whape o lo iei tangata mātutua o lo tausia I lato. A whape na o ia le suli tamatane o lo lato ai ngā tue foi. A whape foi o iei nisi o lo tausi tameti la eti pepe fesusui. Tue foi. Ia ai tu umayana o toa e mawhai I lato na umailo lato wola I taua lea. Ia o tato maua le tala o vaea ia
le tolu se fulu afe le ona tutoe mele le se fulu afe. Pateo ki tiona leli ia se fulu afe toa ia we tutoe. Mai le tua to tele na wa foi. Ave le vai. Ia on ave lola ia ki tiona toa ia tutoe le vai. Ia inana fili mai ina le tolu se lau. Mai le tua ki tiona a dova aia tu ia ila tau o lo o inu eto e pei o ni te ifau. O la tau nā mō le taua. Vanga ia tutu mai eto ia le inu le vai o tangata tonu ana mō le taua. A o le vanga ia e pe fofola le leo la tau ia ma sa salu la tau inu. Ia fai luanga na e toi foi. Ia on fa peina le na fai toi mai al tau se la tangata. Ia o tatou maua le ungole o le tala na manu maloki ti ona mana au. Se la wafe le au fai o mitiana. Na fa umatia i le aso na o langa i le toi lalo. Ia matoe ai le polonga o Israelu. O le fa uminga la o le tala ona e fa peina le winga o le vala au. O le vala au e peise i o se mea e le nofo le lei se tangata o lo o vala au ina. E ia le winga le na fa fiti o se tangata e vala au ina le tua. Fai atua e fa mai le ai. A tatou va ai fo e pe o le pattern lava le nai i te i momoe e pe o Mose. Pati a Mose e sawia ina alu e langal to i lalo lo na nuu i ai kupito e fa mai Mose le mele ave arona. E mele ave lo uso. Ngutu le lei. Tangata mawalunga. E fa mea le tua le ai. E pe o le winga le na o le vala au. Atonu a fa ngale le criteria le nae e fua i se vala au o lo te tauana tali i ele tangata. Ia. E se le tele. E se le tele o mea tatou te le fia faya. A tatou te moa a tatou faya o na manuia lea. E se le tele o mea e tatou te le manao e fai. A la tatou te loa lava a tatou faya. Ia, e manuia ia le nuu. Ia pe ina e ta wala mai ai ia le finangalo le tua. Balu sifu tau sanga o Mose. Fato atalia e Mose le wala au le tua ia te ia. So, o te fai mai o e matua. O fo te fai mai ona o e pensione. O umau taimi. O i tatou uma lava o lo wala uine le tua. So se toi tilo, pe se singa luenga e te tau na fai, e mawhai o na fai, e te fina ngalo fo i e fai, mai ole a e fai a. E whalau te lei naile, manuia o le tua i le meolo e ngalue ai. Ia ele ngata lai wala au le tua i tamba. Ia wala au fo i le tua i tina. Te pora, whamasino le nuu. Wala uine le tua i vai taimi ele o maopopo i le nuu. Sa whiamna miesta ngata malosi na te wha maopopo ina ma whaitaua. E nā tula i mai ai ia te pora. O fwti ngalo ia i tātou le wala uina ruta. Whailo ua tua ma ua tua. Whailo nuu ma nuu. Mea te aruai o te aruai o mea te oti ai o te foi. Ia, malwala uina foi o eseta. O ina i loa. Na whai oe ma masiofo o ni aso whapene. Mana i altala ia eseta leanga e pese i o ina o loo. O loo tanu ai le tele foi o tonga fiti e ma whai o na whai e tina. Ina ia toso ai ia fina ngalo ma manatu o tama. E nai me lai te pe o le perfume, o le taele, o le whai o laumata, o le whai o lipsticks. O nai mea nai. E pe le manatu ma mafa i ai. A ina ua teu e seta.
ina ia sili atu lona masiofo ina, na ilo le masiofo, na iai ma le telefo i o isi masiofo. Pese io nai tosi ni ina na ai le polonga, ma whao ngai nai e seta, whai ma whaola o lo lato no. So o ai vali la ngutu, pe o lesina o lava ne manatu seisi, le taua ni mea o lo whengai mai lato. Po le ala i whelfa tauwa, lanu le lipstick, le umio muli o se vai, me sali tu pale o tina, o tele mamalama telefo iai, langa o tele iui mai ai, ai o isi ia vala au whapitoa le tua. Ile tangata, ma isi ia mea tali atua ile tangata ile vala au le tua. Ia ona whao ngā ina i lava lea o ia, ele tua whaielo na finangalo. O mantua ina le vala au le tua ia Tamara. E se whai alemana ia o le talia le nā fo itina. E whapele tala o apera amo na whanaua isa ako. Isa ako na whanaua ia kopo. Ia kopo o ailana sosoo ia il whengainga. Ia o Outou. O Outou. Mai le whanau lea to tele a Iakopo o le tangata na see ia il whengainga. O le tangata na whae ia i papa, o le tangata na pale i le whengainga, o le tamale o Outou. Ia mai a tato waifo ilava le vala o wino Outou, e se fo ilava le tele o le whaavaina o lona vala o wina. I le ngā luenga shontina na whai. O Outou o lontina o lea. O lea o le uso matu o rasela. Whamai ia le mōli mau o le tusi e pei e matasepa. O lona winga e le o lea e le se teine tamai tai e te fia vai umi iai. E tauna whai mawhai le break. Ai mai le nei tina na tupu mai ai le suli o le whengainga apelamo. Tamale o Outou. Le mela ua whamatala ina Outou ona o le la pale whengai ma Tamara. O Tamara la o le e whapele tala e toru i atali o Outou. Ona o mai leo le tama matua no nofo ma Tamara. Tamara o le teine ele stangata o Israel o sa mai tua. Ia ua whai ua maliu ia le tama matua lea, ona whai atu lea o Outou. Ia mara sau e nofo le tama lona lua lea, se i whae ele ngafa, se mau se suli. Wa lava le wha awa wina o le wha manuianga le atua. Ia ona whamai leo Tamara wa lei, ia ona nofo la ia. O nani ele ngol tama lona lua. Google ia ingona. Ai o le mea utupu ua le fia momoe o nani ma Tamara. Ona e mautinoa e ia o le ngafa e whae e matamaite tupunga mai e le usunga na. Ia ele o sana lea. Ia o le mela na whameli tuspa ia na fasiotia ia le tua o nani. Ia ona tore tamara la ititie lona tolu. Ia ua vai atu nei la Outou. Ia me masei mea ua umal tama mua ala tul tama lona lua. Ia ale la toi o tama lea. Ia ua matana ite Outou. Pese ese mea na sepu itua. Pe ese mea ua alai ona le how shall we say, dan me ua le talia e le tuala na taulanga. Le ua whai le tama mua maliu, tama lua maliu. Le la ua toi nei na le wi. Ia, ona popole ai leo i Outou ne te i ua yeisana nga sala e leo i loa e ia ina ia mawhaiona mai e whamangalo. Ia, ona whai atu lea o Outou ia Tamara. Te loa. Sila, le tamale i titi, ele i o naso. Ai sau ina alu i lau tau ainga. Alu i le ainga o lau tamae nofo ai.
Matua le tama ona. Longo tu fo ile oe. Sa wen no fo mal tama le se fai ele ngafa. Ia. Del tonu ale o tamara ma tu e fo ilo na ainga. Ia ona no fo ilo la ia mo ne. Masina tau sanga. Tau wharongo longo mai lava pala al te mi wala awa tuai ia yuta tu e fo i mai. Ia. A o alu la tamara ai maliu lola ia le faltua o yuta. Ia wati le na whanau noa le tamalo le toi ina. Ona wa mauti noa ne ia. E le toi maua si suli. O sila lava lo na whamoe moe mule muli. Ia whamaila ina wa umana ta tala le whanau noa lo na faltua. Ia ona manatu role alu e sele fulu o mamoe i timanata. Ia o whalongo la e ta mara o le o alu ia yuta e sele. Ia fulu. Ia ona manatu rola ia la awhai e se tonga fiti. Ia ona ave ese rola ia o lona la e la e tina o mali liu ala tau tane. Ai whai ona la e te unga lelei. Vali ona lau mata, pangsau, a soa, se vai. Ia ona rola ia no foile, il fai to ole ai. Me la tala o atu ia yuta e whaile le sounding o le sele o fulu mamoe. Alo ia le teine le pese i o le teine o le po. Ia ona latu le o yuta o whaanoi la te o ia whamai ia le lola yuta o tamara lea. A whamai le teine ia o le alau me a mai ia te au pe a whapea ta te o. Ia ona whatula i o yuta wa. Whaina watule to o lea. Whaina watule a soa lea. Me tamara e si mea. Ma yuta ima le mama le lo lima e watue. Ta ofi oe. Ai mato e fo ia na maila i o le. Tama i mamoe tutongi e ia. Yellow services. Wa pe mena na mena o ia tamara. O fesili ia yuta pe e se me tutongi e ia pe ala o e fema ia mai sina tama i oti po tama i mamoe le pona. Ia ona fatule tamara pe se me se collateral pe se fa ai longa da ofie ia na ia. Moti no ai maua ia le tama i manu. Inala na ave ia. Ia mena al so to le so male mama. Tu sa le lava male pin number ya dato. O le ngata na ave ia le credit card al to ina. Ia wa ave ia le na pin number te tala ia me uma. Ia na ola ia faile le businessi ia ona foi mai lola ia o yuta mala na ona te foi. Uta nu la le faile mai lola ia o le ona mle manu. To fa fo ia tu ia me ia le alto ina ia ona saula ia le ona ile fight to ole ai o fesidi po fe ia le teine le pole sai mai tanga te lesis masani ona tui ia ona fatula ia ole ona se ia teine na i luo tolu vas asutaluai Watu le mamoele moia. A me le sisi. Entro fo ia le ona ma ave le manu. Salopo ma vai le ono masina. O falongo mai yuta. Ia. O mai e tamara. Ia ona ami mai lola ia tamara. La mai o le atongi ma. Ia sau tamara ile. Le vala awa yuta. Lona lima o lo ia il to. O le asoa. Ia ma le mama. Ma le tala na whai atu ia yuta. Tangata e ana me ia. O le tangata le nana Outou ai. Ia wa vai atu yuta ile.
ia tamara, le teine onu ese, to lua o lana whanau mātutua. Mai ia iuta, wa tele atu lo wami o tonu na ilolo wami o tonu. Ina mailola ia iuta tamara, wa whaia ia lola ainga. Ia ona whana na wele o tama. Ia le nae, e so o ula ile ngafa o Abrahamo, le whanau a iuta. Ima le tene onu ese o tamara. So o le winga o le vala uina, e pe e vala au ese ale atua. E le nao ni tangata pa ia e vala au ia le atua. Ia ele ni tangata, le nao ni tangata fata wa afo e vala au ia le atua. Ai pe o le tangata e tali faitau i le vala au le atua. O le tangata e sa ili pea i le atua malana vala au. E pesi o le tangata le nae e li lifa ia e le fina ngalo le atua. So afa pe tasi se mea e te ave le tatou Bible study le nei aso. Vala au ale tua i tangata uma. Au lau tali faitau i le vala au ale tua. O i nae mawhai ona suia i le larangi. E pe ona talia e Maria le vala au ale tua i ate ia. Ia nana whanau meira tatou ali whaolo Jesu Kiriso. La tātou tātou pese lea, e wawai e foi. Ia on tātou tu e taltanole lesi tu. Oa ule pipili ua sau Maleloto ua whaanau Langona lo usai tia Upumoni ua Outou sia Ola tanga Esi Tamo Fia savali la 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 Fia tu ilunga Aele mawhai Mo'onga o sio unei tangata Tafia tu ile lasi o fianga lo umana o ua faalupe na umati ai panga ua na o ita se tangata mai Silia ila meuma Fiata mo Fia savali la 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 Fia tu ilunga Aele mawhai Ua osa Sautali leali e moau Po umatua e alefa apongai Ole nema itinga ua o mai Ola ta
tamoe Fia savali la 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 Fia tu iluma Silia ila meuma Fia tamoe Fia savali la 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 Fia tu iluma Fia tu iluma Ia a whai whatoa e mafuta mai o le tātou prokalama le nei pe na masani e lewa yaso ma lewa yaso ua ta ua o le ia Outou Manuia o lo tu sa atu le tātou whalewhasalawi Long Beach, California, United States o Amerika i le unga lima ma le siufafonga o le tai o Radio Samoa o lo tau o ono mispo wena Tagaloa o lo o whaafoina le tātou prokalama i le newa yaso. Ia, o lo o whaawau le tātou susuenga o le tuspa ia. E wala au le tua i tangata uma. E wala au le tua i ate oe. Nāna tātou talatala noa i te wala o wina o te mā. Ia e le tau whaena ngalo ia i tātou le wala o wina o tina. Tina lava o Maria. Sifuru lima, sifuru ono tau sanga. Whawhautane ia Iosefa. Ia e tū le angelu ma whemaisi o alofa Maria. Wa alofa ngia oe le tua. Ia ona whatu leo le angelu ia Maria. E tō oe. Te whanau al tamatane. Whaingoa ia te iau keriso. Whaola e ialona nu. Ia, sa te i Maria. Te i Maria. Ia a ola na tali whaitau i le wala au le angelo. O lona whai atu ia whaia i atea ue peo na e whina ngalo i aile li ie. O i nana su i aile tamilonga o le lolangi. Ia le whesi le whai malu i mo i tatou a whapea a e wala au le tua i ate oe. Po le alau tali. Ia. E le ngata la o lo wala au le tua i ate oe. Ia, e whamele maulea. O lo wala au fo isa tani i ate oe. O lo wala au fo i le o lo leanga i ate oe. A tātou mawhau i le tātou kanona. I tangata na manatu i lātou. Ua wala uina i lātou e le tua. Ai mulmuliane ua lātou i loa e le ai. E le mamawa o na tātou o ese mai mai. Le whato anga i e tena o na tātou i loa i le o tama e tō lua. Kaino ma apelu. Atonu na ia iale manatu o kaino pei o ia o le pele le tua. Ai ina ua le tali e ina lana taulanga. I le asola ele. Ia o ina ape ina fisilingi ai. Le wala au le tua ia te ia. So e iei tangata ua wala au ina. Ia ai ua wala au ina e le o lo leanga. Mana ia o le fetufa inga le tua ma kaino. Ina ua o i le aso na suso o ai a fio mai le nganga o le tua ma fesidi ia kaino whelo uso. A whamai kaino oi o au ea o se tangata e leo i lo uso. Am I my brother's keeper? Le tali al fesidi na ioe. E le ia te tawana e vaai is tangata, vaai na iau tei. Oe te manatu o ia na o oe, a taune e manatu fo i monisi.
manatu i o uso, manatu i nai o tu whawhine. Ia, ona whai atu la i o le tua, o lo o tangi mai le toto lo uso. Rona winga ua i loa le tua le mea na whai e kaino. Ia ona whamatala tala ala ia le tua, ia o le, there's a Talmudic tradition around i le mea na, misalo le ato se per kalafa, misalo pe wha pe lima laina. Le whamatala ina o le engagement a le tua ma kaino i le taimile na. E whapea ia le tala le tua, kaino na le leia mea uma. Sol le leia mea uma. Na utalia fo ia u taulanga i isi taimi. Ia ona ua o le talia ina lau taulanga i le taimile nei. Ia nau e manatu e whaiseisi mea. Ai ana e nofo lava i ma toe tau mawhai seisi taulanga. Ia atonu te talia ina taulanga na. O le mea ua e whai ua e whauru fale le o leanga. Ua e alatu i fafo i le pōngi sā o na au maila ia o lo leanga ma ua lua wheu sua i whatasi. Ua pisi ai lo mauli. Ua i loa i e oe mea e tele i loa ma i ite mua. Ua e aia le fua o le la au. O le la ua matala o mata. Mai leo toe mawhai ona toe aveseina le mea nama ia te oe. Whapena le winga o le whamatala ina o le whanga tuanga le tua makaino. Ia ona whamelo e kaino oi talo whai. O leo o i loa neilo se se. Ai ape a uma ia lo uola. Ai ape a vatu ia lo uola e suya i le ola o apelu na o avea. Whamele tua le ai. Ele avea lo uola. Mai sala fo il tangata e fasioti a te oe kaino. Mele o te tuu wa ile whaai longa i lungo i a te oe. Ina ia owane i paiseisi i a te oe. Ia ona whamele o kaino ua ma mawhatele la o venga. Ua mawhatele la o venga o te le mawhaia ona tawawe. So o le mela o whamantala ili tala na ona e iaile manatu o tangata o loo vala au le tua ia i lato. Ia ai muli ane. E le ai. O istangata na pese i na manatu o lo ia i lato le tua. O tufunga ia na whaia le olo. Le olo papelu. Masania afa be fauni ni pa maa e fau i maa. Ai o le technology na tupu i le vai taula na o mawhaia tangata o na whaile mera piliki. Piliki le la mole o na tafa o na itu. O na talu mai lava na technology fo o amata e nei o na mawhaia tangata o na fatu ni olo maururunga. Le ngata lai le na o mau fo i la tau le mortar. Whape a fau se piliki o na watula i o mo meo palapala tu i le vāo piliki ina ia pipi i e les piliki runga les piliki e o le se e. Al mea sa discover e tangata i vaitamina o le meleta o le mortar. Salo po le namu po le ale melena pese i o se si maa. Tu fatasi lai le vāo o piliki o na malosi ai lea o se fale e fau po se olovo e fau. Ia, ona manatu la i o tufunga na, ia, peia ua liu alo mai le manuia o le tua ia i tātou. Peia le ua filifilia whapitoa i tātou e utu iai le tamau ainga leo le tua. Peia ua manuia tātou. Sao? Ia, ona manatu lo leo lātou. La mele tātou whaiaini ai te tele. Ia ma whaifo i se olo e tū i nei le langi ai o i le langi lo na iu. Ine ma whai ana tātou no nofo whaatasi mātua. Ne pese i o le mena sa locate ia tua o le vani mo nimo. Le vate tea e le malamalama ato to i el tangata.
millennium mua ina ua fatoa amata le faitauina o taimi. So pe on menana ia le tua. Ia o tatou maua le tala ua fau nei le nei olo. Ua va ai mai le tua. Ia ele olo na finangalo lea. Ia ona fa ese leo ngana o tangata. Ia ona ta ape mai e leo tangata i le lorangi. O fa ese le tua ngana tangata ma ua le tau ai lau o latou fa moe. Na ielo latou manatu. Olo o au fa tasi le tua mai latou. Ia ole siale winga ole mta upulea ele mawhaia ne e mautinoa olo au le tua i ate oe. Le fo e lupe i le Super Bowl i amatou. Le veaso le nei, le veaso le lasau. So le fo e la ua fai mai ia 49ers. Ia le o le tua le i nei. Ia fai mai uma fans 49ers ia o le tua leo. Sapaota le tua fai mea mawhai. Ia lewa i le matou camp. Ia ta whalongolongo tu fo i Chiefs. Ia fai mai fo i lato o le nai o ia le tua. Ia a tatou va aia le tatou kanona maltala lea. Ia ele mautinoa. Ele tatau fo i tatou mautinoa. Se i vanga nā lava o whaia le finangalo le tua. Ia ona tatou i loa mautinoa ai lea. Stangata le tusi i whai mai a tonu na finangalo o ia o na manatu o ia o le tua e mulmuliane. Wa tu lai mai ia le sui o le tua moni. Ma ua tau se nai lona winga tua. O wai, o Farao. Farao. O ia lava o le tua i mata o tangata i kupito. O lana saunoanga e pa ua i tangata. A mataini ngā ruenga. Ai ona ua manatu ia ua wala a wina o ia le tua moni. O le mafuanga le nā na lei loa ai e ia le tua o loo i le whanaunga Israelu. Ma i latou na ola i kosena. Ia, tatou maua le tala. Salo pe ono se lau i le walu se lau wafe le a whai o tangata Israelu na o ese mai ai kupito. Mai po le ala va i fea se te leo se nuu ma se malo au ese ni tangata sto tele whapena. Ia collapse level economy. Wa o le ni se wha atau, o le inta mei te o ia onga, o le inta ngata e va ia tangata matutua, o le inta ngata ngalue ina ia ngaluenga, whaipiliki ma faufale. So le mela na tupu ia Farao. Na manatu lava ia. O loo ia te ia le a ao le tua. Aisea wa ua te le ta mau ainga. Ia wane ingalo. O le Farao le na tula ima. O le Farao na te le ilo Iosefa. Wa o le ta mau ainga umo e kupito. Ia nana fafau i batu o tangata Israelu. Iosefa. Whanau ma whanau ma whanau. Israelu nana whatoa i kosena. Ia, malisi la tangata le tusi i whai mai o le tangata na manatu ia o loo ia te ia le finangalo le tua. Mumuliane le ai. Le perfeta ingo ia Hanania. Hanania sa ola i taimio le perfeta leo Jeremia. Vai taimio le tawheanga o le whanaunga Israelu. Babylonia. Tupo Nebuchadnezzar. Mai whapealale launga Anania. Ia, o le ua sau ia Nebuchadnezzar e whatawhea ia i tātou i Babylonia. E le umi. A whape umi ia le tawheanga masalo pe whātausanga. 5 pe a umi. Ai toe whafoi tātou e le tua, e man malu Yerusalema. E toe langa fo i tātou, toe lalo ma ve tātou ma nuu tele. Ai sea, awao i tātou o le nuu umantofi. Whanau Aperamo. O le malo le tua. E tu wailona finangalo. Ia, o le launga na Anania.
Whamai lo lofi i tangata. Alatu fo Jeremia ma whai atu i Anania. Nia. Ele leipe asa o le nā waloanga. Ele leipe asa o na o le whā pe 5 tausanga. Aluele nei whatawhianga. E aluele nei mala. E tafi ai i ale nei manuia. Whatawhia i o tatu tangata. Ale au te whai atu Jeremia lea. Alo te whai atu e whai asi umi na ilone nā. Ele manino pe nā le fionga le tua. Na whau e sauno mai Anania le finangalo le tua ia oan e whatasina on tangata. Finangalo le tua le manuia e le malaia. Ia tarosia amene. Amene. Tarosia ai mo ina tala. O laua tilo ia Jeremia lea. O laua tilo e whaisi umi. Ia nala na tusia tua Jeremia e whanaunga Israelu na whatawhia i Babylonia. O whapea na whetalai mai o le tua. O auna o whatawhia i ate Outou i Babylonia. O Nebuchadnezzar foi. Na ua vea i ate ia le malosi. Ina ia whaau ole nei mala tele i ate Outou. O le melea. O le mea o lo whatawhia Outou iai ia Outou whaia whale mananofo ai. Ia Outou whaia whatoanga ma ai o na fua. Ia Outou au maia ni to o lua ma Outou atali. Ia Outou tu ina atu foi. Ia Outou wafine no nofo matama o le nu o whatawhia Outou iai. Le ngata le nā. Ia Outou sa ili le manuia o le nu o whatawhia Outou iai. A wā o lo latou manuia. O lo Outou manuia foi le nā. Ia, le alalau mate po o aile, perofeta moni na whaonga le tua. A whapete whai mai o Anania, ia se selau tali. A whape whai mai o Jeremia, ia sa o lau tali. Anania na manatu ia ua whaaleo e ia le finangalo lofa o le tua. Manatu ia le manuia o le tua le umi o na mamao e se mai ele tangata ua tofi. Ia ai pangalea. Ele o le finangalo na o le tua. Whamai le tala e valus fultausanga o whatawhia le whanaunga Israelu i Babylonia. Whato ato ea e ia le tawhianga. So le mea lau whamantala ina ia tala o lo vala au le tua i ate oe. E o lo vala au fo i satani i ate oe. E mawhaiona e tali i le vala au mai o le tua. E mawhaiona e tali i le vala au mai a satani. Ia ona tula i Mailer of City, whape whea lau na e loa le ese senga. Whape whea na e loa le ese senga o le vala au o le tua. Ia ma le vala au a satani. Ia o le tali o le taimi. E tanga i le taimi. O le vala au o le tua i eiro na winga whaavavau. E le na o le taimi nei e manuia ai. Ia e manuia fo i le stausanga. E le na o nei tupulanga e manuia ai. Ia manuia e fo i stupulanga. Taimi e elo na fata e beise i e fa solo i tupulanga. O mena tātou te loa ai le finangalo le tua ma le vala au le tua. E ilo na winga e umi lava le tosi. La song fua le vaso nei na whamanatua i Amerika le aswhana o Martin Luther King. Whaiwhi au leo le Civil Rights Movement. Mai whamaila na tala o le o le finangalo le tua e peye ngā ngauanga i le justice. E peye e ulava i nā miotonu i le lalolangi a wā o le finangalo le nao le tua. E peo le winga o lana tala a tonu e le mawhai o tātou tupulanga a whapela whaisa tātou ngā luenga i o tātou fo i taimi
e ngangau ai ia le finangalo le tua ia e li lifa lava i le hamiotonu, e li lifa lava i le justice, e li lifa lava i le manuia o tangata i lumanai. So e pe o le o inga tutusa nā ma le manatu o le taimi. A tātou wa aifo i lava i aile i le scientific revolution. Ese le tele o mea o tūla i mai nei, o le au o uma ona map le genome, o le au o mawhai ona ave ese le DNA, ona eu ese la i o nai sinave, nai kalave nae pe e leo healthy e le DNA. Ona toe faula ia o se isi mea fōu e au noa ma le awhaina i mea ua tuanai. A tātou mafo faula i experimentations whapena, ona tātou i lola ia e pese i o lo li lifa lava ia su enga tangata ma le lalolangi le neo lo tātou iai. I se lumanai e ato toa ai le manuia o le tua mo tangata uma. O le lipote le United Nations masalo pe lua se lau wafe le au fai o tangata o lo mawale le tise i le tausanga ma le tausanga. Mau amata ona le leifo le fisota inga le internet. O mena tātou te loa ai. O lo tua nei mea uma le finangalo le tua. Ona ia ialo na siu umi lava. A tātou no fofo ima mafo fau i tūlanga o lo tātou iai. O lo o tātou tutu i tau au o tātou mātua. E peifo i lava o tutu o tātou mātua i tau au o lātou tua a. I le fawfo wina o le manuia le nei o lo nopia i tātou. I loa, the information, ia ma le matafa ese fo i o le whamanuianga le tua. Le senga o le wala au o le tua ma le wala au o satani, o le wala au o le tua a e te lia e te saoloto, e te ola, e te manuia. O le wala au o satani a e te lia, e te langona le vai, e iai le winga polonga, e uiloti, e malaya fo ilo na taunu unga. Ia, a whapea fo i ale malaya ele nei tupulanga. Ia o tupulanga a muli. Whapewheona e loa le e senga o le wala au le tua ma le wala au satani, numela lua, tanga i totoa ma le loto maulalo. A whapea o ia te oe le mele o le loto maulalo. Ma e mata alia ma tanga i totoa. Ia o ina te loa ile e senga o le wala au le tua ma le wala au satani. Whamai au notia, so se isi lava e le fia i lea o ina. E le o se tangata loto maulalo le tangata. So e tawana tātou fia i lea o ina. Fia i le whaau popoina o mea tātou te loa. Fia i le whaau ngaina o le mawhau. Ia, fia fo i tusi ma taltala noa. Ia le na o le alu la i le aonga e o ina il tangata. Alu wa ai, masu e mea ro tutupu i leo langa. E whatunuina mai e lava oe le nganga o le tua. Ia. Pe o le sina me whenga ruenga tauna maua il tangata ina ia i loa e ia le senga o le wala aua le tua. Ia ma le wala aua a satani. Mata alia, pay attention. E tau ona e matau pea i le tua i taimi uma. Te tau ona e manatu pea o lo o iai se isi wala au le tua mo o e taimi uma. Awa o le matau i le tua o le amatanga le o poto. E le mwhaiona e nofo loa i le ngā luenga, i le ngā lue ina o lo whatu tua. E te tau ona e sa ili pea i le tua i taimi uma. Matalia, o le manatu ua tau nuu. O le manatu a toa le manuia o le tua ona ua iai se manuia o le tua ia te oe. A ia oe ro le manuia o le tua. Ia ona tufalo le inisi. E toi au mai e inisi manuia.
Ia, male memul muli o le ngalue. For God's sake, do something. Faisa ngā luenga. Faisa ngā luenga. Ele tauan tātou whapea leli ie. Ia tauan faisa tātou ngā luenga. O i lātou e li lifa i ele wala awa le tua. O i lātou nā ngā lulue. Ngā lulue. E iale me e tupu ele ata mai whapitoa. E maua o e pia whapete ngalue. E ese mai nei lo le ata mai whapitoa e maua pia na ole tautala. Ia, whatalo whatia Tala Bailey. O weil tātou fisili. Reverend a whapea ua wala awina se tasi a vea mawhaife au ai muli lua. E muli ane ua pa uilanga sala e te mā fau wina sa wala awina o ia. Pe ole sa lotonga lava lea ua ile tangata fidi ai o ia ilona loto ile me fai. Ai leo se wala awina mai le tua. Ia, mana F-City. Atonu e fu inisio le tato po kalama e fiatali le fisilia tala. Ai pese i whamaitala e a ia le whaife au lea ua wala awina a mulmuliane ua pa u leanga sala. O se wala awina e lea pe le ai. Pe ole aunga na ole F-City. So ole wala au e pe na shelf life, pe na relevance component. O te manatu o whaife au umalava na wala awina ma walangona i lato. Na wala awina. Afa pe e wala awina oe whaileo le ngā ruenga. E ialo manatu na iale teimi na moni e le wala aulia na. Ai se a langa leo e wha malosi e whaile tau langa. Leo e wha malosi you're sacrificing now, for the future. Na adu lea onga, na e wha malosi e whaitau au tusi, na e mawhau, na e whetu whai maisi tangata sa toa onga whatasi. Na ele moe le sueina o mata upu ni e pasi lau suenga. Sa tusi au essays e tele, sa ta pena lau tangata, sa ngao ioi lau mauli, sa whaina lau taimi. O ia fo ia lau tangata ngalue. And that's a sign of a true calling. O lau tali whaitaule na i wala au le tua i le taimili na. Ia at taupe lava o na ngalue ina le na wala au le tua. Lea ngai umalofo i lava le taimili na. Ia o na umafo i lea. E pe ele manatu o tele Lopez e manatu se pese manatu ele ato toa ona tosiina o le manatu a e ofo ina atu ro lava lo wola moleli a fa pe te tauto mai lo e faonga ai ia lo lau ma lo ngutu ma fa mai o outali tonu ileli ona faola ina leo oe ia pe o la wala tosi ma la ofo i fao popo ile na tali ona whaolaina leo o e mole nā taimi. Ai le winga o le upumonia le atua e peise i e le saisaitia e le taimi. E te tau foi ona to e la langa lo whaolaina i le taimi, ma le taimi. Whamai te tusi e te tau ona e ngalue ina lo whatutua i le fefe malanga tete. So pese i o se mea whai i taimi umalava. E te tawana e iai le area le nae pe te fefe ma e nga tete i le tua. O le matau i le tua, o le fefe i le tua, o le ava i le tua. E le o le poto lea. Ai o le amatanga o le poto. Peo i nae amatai ona e poto. E alu wala ona le iate oe leo le matau fefe ma le ava i le tua. Ia tu titi au mauti noe
ave ese le tua le ata mai mai a te oe. Ese a, e langa fo i wangata ia le poto i le teimi na umai ona e matau. Le teimi lava e te matau wai ma e hava ma e ngatete i le tua. Ia e faa wawa i pea le ata mai ma le poto ia te oe. Ia pea ule fisoswani le na ia atu e pa umulmuli la ia ona ua ave ese foi ia le vaai mai le vala awina. Mai le teimi mua na vala awina ai oia. Mafuta mai foi se lau manava. Fa mai ia se lau i le whaataua ina o le vala au i le tātou Bible study. Ona o manatua ai lea a o se furu o utausanga. Sa ungi aisi o tina e halu i le ai i lona aso leo i le fale komiti. Wa alu ua o i le awala tele. Ona toe tū lea ma vala au mai i a te au. O te alu atu e ka umai le fe au i a te au. Ma lo ule i loa o lana vala au mulmuli le i a te au. Na ulava i lea aso. Ma liu ai o ia. A o longo pea i o utalinga. E tau mai le aso nei. Lona leo ma le fe au sa fai mai e pei lava na tupona nafi. O le whaapa i eina o le vala au. Eo e Manuia, this is a special test case. A data point. Le fa mai e ia tina i ase lau. Yeah. And it probably affected your life thus far. Masalo e le fa mai se lau na le vala au mulimuri la valontina o sfuluon tausanga. Na vala au mai ia e lana tue vala au na e tolola na manava. So o mena pe ta ua ia se lau ia le mene o le vala au ina. Yeah, as important as being called is, you know, it's not. What's equally important is your response. Is your response. O te le i loa le lei ia se lau e elo I ite. That became a recurring theme i a te oe. O le whaataua ina o le vala au. O le whaapa ia ina o le vala au. O nei whapenale lata o le vala au i a te oe. So, mana ia le whaasoa aftai lava. Ia. E se le tau o mene le vala au. A le mepe sili le tau ia le tatou tali whaitau le vala au. Awa ana le tali whaitau le lei tangata ia. Ia se manue le maua I tatou ia le manuia o lo I nei. Whata oto I tāleni ua umuan whail whata oto lea. 5 lua ma le tasi. Le tau ia lo ona ngalue le lei ma le wha maoni. O le toe wha au popo ia I o isi ngā luenga ma isi tofi ma isi tiu te lātou te whaia. Ia atonu al mafu angale nae e whainga tā I le fina ngalo le tu. Atonu al mafu angale nae le fia talia I tangata le vala au. Because it's too much responsibility. Le tangata lea e tasi lana tāleni. Ia le atatu te mantuaina umalava na tala na whai I le matai. O fo I mene il matai sa arue malanga e o whaasolo atu 5, ngalue 1, maua le 5, lau se furu lea, 2, ngalue 1, maua le si 2, le wha lea. A sau tangata lena il tāleni e tasi whantala. Lea li ie. O I loa le lei oio le tangata whaingatā. Ua e sele I mea te le luluina ai mea. Ua e wha putu fo I mea te le whata pepeina ai saito. O le mea lau fefe. Ona o walu lea nā lau tāleni. O le mea lea, ia, lau tāleni lea o toi wha fo I atu. A tatou mafau I se tangata e ate ia se toa e whai se upa pena I lona matai. Ia e te lea winga upu whai whamatala I tangata na it's someone who doesn't take responsibility. E pe ole
o le sile na whaapula-pulanga o le tangata e whapeaina o na whai e ia o na tala. Tu la foai. He doesn't take responsibility. And anyone who doesn't take responsibility, they have every reason not to take responsibility. In fact, they've got probably better reasons for not taking responsibility, because then they live this annihilistic life, this life that has no meaning. They don't have responsibility. Ape o le mele na leo lo o tau mawhai iai ia le prokalama leo i Outou Manuia. O le Outou Manuia o le isi maa te le ka nona whamanatu tuli manu. A le Outou Manuia e te tau na whaisau taulanga. E le mawhai o na manuia o e se vangana ua whaisau taulanga. Na matutua lo lava ia tamai o kaino ma apelu a matalo lava le whai taulanga. Ona le mena tau na whai el tangata. A whapea ai le whai el tangata ia se taulanga. A whapea ai le whaafiti el tangata ia lava. A whapea ai le take up your suffering. A whapea ai le mawhai el tangata o na amo lona satauro. Ona le aila ia o se, well, ona ese leo le manuia le atua e avatu il tangata na. O le mena e taun mawhawhau i e tatou so e taua lava la i so se whaatufunga ina o le manuia. E te tau lava na isa taulanga. E te tau na isa sacrifice. E tau na isa tongi. Awa pesi o le mela na le na musu na Misi e le au na le na e le tale ni tasi. E pe lava lona manatu e tangata na a yafu. E tangata na peise i e le lifa i ele manuia o le tua e ia lo uso le na e ngoia a pelu e talia e le tua ana taulanga. Ia a le fo e ngalulu i neima. So e pe o le mena e tawana mata i tu e tatou. Ia ale sila me o vai nei la o toi vai le tala le tale ni e ia tangata e le ina la to mea awa o le unga o le tangata na e tasi le tale ni e le ingalue ina e ia fa mel mantai fa le tale ni na ia te ia ai ave o ave le tamale fa tale ni ave le tamala le se fulu tale ni e wapi o le sala na issue te le nei le tunu nei o le o te le lava le se senga o tangata matitiva ia ma le se senga o tangata maumea ia atonu e whaila mafua anga le ia la iona o na whapena a whapea lava tatu te o ane le tatu ka nona ma le tatu tusi e pese i malo le tua e whapeina o na whai e whapefea e pei ave ese mai mea mai tangata ai ave i tangata o loo whamaoni. So e tau whalana whisidi tātou o le ale me sanga matitiva umi ai tangata o loo matitiva. Tawan whamalosi tātou e whail whisili. Pe se mea e ana tupu i mātua po tua a na momo atu. Ia po le hafo i ese mea o loo whaisese i lātou le nei tupulanga. O loo ua whatumawina ai ia le mativa. Awai e mo i lava i le tala la tātou kanone pe e au le tua whatasi matangata matitiva. Ia o le tua i o le tua e le malamalama ato to fo i tātou po le mea leina au i tangata matitiva. A o la tātou a tilo e iei le mafu anga e mativa i tangata. Ona ua ave umana mea. Ona ua le eisa na taulanga. Ona ua le eisa na sacrifice. Ona ua le ngalue. Ona ua le avatu i tangata e no ai tupe. Se manu e saule mantai ua mausi na whaasilinga. O le fefe take the responsibility. Wa le ua iloa ia. O le tangata e telelana ngalue. Tangata na e telelana sele. Ia mai to e wha au popo fo ia isi mea e wa ia ia.
Ia, e pe o nai tosi nā le tatou tala nā. O anga luenga e tau ona o whaia, e tau ona lue, o ala ngā luenga e tau ona o whaia. Ia, e le tau tuli se whaise se ngā luenga mamafa. It doesn't have to be heroic. Ua whaisa o pēle tala nā le tatou prokalama. Fesidi lava oe po le ase ngā luenga whatau waa e mawhai ona e a mata ona whai, ma e te lea whaina pe a e whaia, ma e te mawhai foi ona whai, ma e fia whaia. Fesidi po ana ngā luenga. E a mata ona whata i ta ilo wolanga lue, lo wola toanga. A mata ina. O te whaipela o te lavou, te umo molo moenga. Avele la pisi. Pasavali le maile. O nai ngā luenga la iti ana, a mata ina. Ia ona whaasolo ila ia isi ngā luenga e te tele. O lo o topule mai mo oe le nganga o le tua. Mo ila tau e file mu, whaisa upu. E iata ngata laute wa ai i o lato mata pe a tapuni o mata. Laute lo atu tangata e fiu e whaasufi se upu. Aile i alan tala e whai maia. E file mu lava. O le si winga o le ngaluenga. O le whai o se mea e peise i e lese mea e masani ei oe. So melana e mo i latou e file mu whai se tala. Whai se manatu. Mo i latou whai tau tala. La sila fia umamatofu maua umai tātou tangata e tau te tala a latou ia. Hau tuanga mo i latou na pa ma malpisa. Ma punil ngutu. Avele ava noa inise whai o latou manatu. O lesi mea le ngatala i mena there's a structural part of being equipped to do work. Afa pe masani ona palasio ni foi le tu tau matau lo 5 tau matau ia fa ngalo 5 tau ngavale. Afa pe masani ona tu mo afa pe mo tane lo ofu vai pe mo na fai lo vai tau matau ia sui ia faile le vai tau ngavale. Matalo ona faia o e me te le masani ona faia. Ona e pe e wokai oe, e pe e whaatei ei oe, e pe e te tauana e mafau-fauina tanga ia. A le tauna tuu i le masani. Awa a whapea e tuu i le masani. Ia, e le iase mea fau, e le ise vala au fau a le tua e maua e oe. Vala awa lea tuai, o le mea tuai a lea. So le mena e ale le structural manifestation, e le level at the structural biological level e tauna ona e tosia fo i mangai a ele nei manatu e tauna faise ngaruenga, tauna faise sacrifice, tauna faise taulanga, tauna tongi se ma. Lesi mea mo matua la iti, le fautuanga lava le faife au tausia o forfolanga i lau whanau. Ai fola i lau whanau a faile melea o na avela i el McDonald's. Vai pe fai a failo e tamiti avelo at McDonald's. Vai lau upu ne te ua laina. Vai lau whamantalanga ne te ua pa u. A mataro lava ona tausia oe lau upu. Ia ona whaatufunga ina lola ia oe mō ngā ruenga. E tu saimal fina ngalo le tua. Tausi lau upu, au le tala pelo, au le laina au whamatalanga. A whai e le eisa tātou tali whaitau atu i le vala au le tua. Ia ona tu maupe leo le finangalo le tua. O le ale whaia i le larolangi. Ona mumua i pēla valeo le la au tala tala e le whaomaina. A ina ua whaise ngā luenga. Ina ua whaise mea e ese maina i lo le mea masani ai. Ina ua afe i fo mose i le la au tala tala na mū i le nā aso ai le i whaomatia. O inana a matai ona tino mai le finangalo le tu.
Ile manatu lo ia nai la au tala nai mo mui o tafa. Lo vala au mai pea le tua ia te oe se faise suinga. Se tale polo lea. Se tosi lea. Mai te leta utuli se te tele. Se iwa ai mai e tangata ia te oe o na whailea. Ia em whaiana amata ili. Tipelo si kaleti. Auger down on the drugs and alcohol. Whai titia le tau mawhai waila au whasaina. Ia male ava foi, ava o ona. Ia ona lata lo leo le finangalo le tua ia te oe. Yeah, which begs the question, o le ala le finangalo le tua. Tali, o mea ume vi i ailon suafa. Mea ume mana tua ai el tangata, winga o le tua, maana tu la fono, malona natura. Mea umalava tatu te mana tua ina aile na whaola tanga, mandatu nau ai na ia whaola ina nisi ai tatou. Mea ume manuia ai le tangata, manuia ai nisi ono i tatou. Ia o le finangalo le nao le tua. Ele mele whia I matatou e ta o le conscience. Pe o le amata I nā fo I ona fesidi po le ala finangalo le tua. O le conscience o le mele le pe e fautua ina oe. Ele me te tau ona oe te whaia. Pe o le menai e tele ina leo tele le conscience. Leo o le a whaia neise mea e tele I whaia mua ona whamaile lo conscience. E se sen mena, o te whaia mena. A whapela e te whaia le mele na a te lo conscience. Ia e whaara lawe tupu. A whapea au ele I whaia le mele na a te whaalongo I lo conscience. E whamai o le whaia. Ona ele whaia lea. Ia ona lata atu lea o lo wiloa o le tua malon finangalo. Aisea, leanga o tātou e mamanu o le tua. O lo ia I tātou le alo yafi ma le mauli o le tua le na whawa I tātou I le amatanga. So e tawala on tātou whaalolongo I le whetalai mai o le tua ale lo tātou conscience. Lo tātou wanganga, lo tātou mauli. Mo ta maite e le tala le nale ia Pinocchio. Masalo e silafia umai e Outou e le mepi se a kerise, a cricket. Te mana tua le tala vera. Jiminy cricket, JC, Jesus Christ. E pese I o le archetype le na o le mele le tau whapulapula. So stemi lava lai e whaoso soina e Pinocchio e whaise meleanga. Ia sa wala le cricket lea ma whamai. Pinocchio o le whaia. Te mi umalawa e whaoso soina e le pusi ma le alope o e ta whao ma o le circus. Ia e whamai a le cricket e o le alu. Ia a le aia ia Pinocchio e fia lava e alu I mei a fia e le fia alu le aonga. E le fia alu se library. Ia e fia e alu I mata anga ma me fia. Ia ona a whaina I leo olona tangata whauina. Anyway, conscience lena. Vera, can we take a break before we conclude this? Whamon Ia si tātou pesele vai e tātou foe. Lewa lama whai u ia le tātou prokalama. Iona wha waulo le tasi tū. Whawhatai. It's my desire to live for Jesus. It's my desire to live for Him. Though often I fail,
O le whai unga la leo tātou Bible study le Mateo e whā al whaupue sfuruiva leo o whaita watu. Na whaita iatu leo o ia ia te la ua. O Yesu lea ia Petero ma Anterea. Nā mulmul maia ia te au. O te whaia o rua ma whaiwhaiva i tangata. Na lātu uolo leo la upenga. A mulmuli atu ia te ia. Tuna i fo e ia le mea o na sila fia le e ia o le isi uso e to lua o Iakopo le atali o Sepeteo. Me Ioane lona uso. O le vaa malo la tamaa o Sepeteo. O la tau whai masaya o la tau penga. O i wala uina atu fo i ate i la ua. Na la tu ua lo leo le vaa malo la tamaa. E muli muli atu i ate ia. Fata milo Yesu i kalila ia uma o ia o i o lātou sunako o ia tala ia tufo i le tala le leo le malo ma wha malo lo e ia o mai uma ma mai tinga uma o le nu. Ia o le whai unga nā o le tātou whaitau e pei o lo o atangia ai le vala o wina e le li i o na so o mua mua e le amatanga. Mai e toi whamanatu o tuai fo i le winga leo le tua. O le ale winga, o le winga vala au. O le winga e peise i e ato atoa lona finangalo. Pe a vala au mai i tangata. Pe a saupe i a tatou i le teimi ma le teimi. E peilava o na vala au o ia i ona persona o maia tātou whaia le tangata i lo tātou whatuta. I tātou whaia i folinga i tātou. E whapenafo i lava o na whaipea o le nanga luenga i le teimi ma le teimi. Uo o mai fo i lava i le neitu la.
o la tātou nafala ma la tātou ngā luenga e te tauana whai, o la tātou tali whai tau i le wala au le tua. Ia tātou mautinoa fo i o le wala au lea a le tua, e le o alu o lua, e le o midi ufatasi ma le wala au lea le o lo leanga. Ma na fo wa watu nai manatu tātou te loa i le esenga o le wala au le tua. Ia ma le wala au lea e peise i o le wala au mai le tua. Ia e muli ane o tātou i loa e le whetaui. Ia o le whamoe lava le au ona ia o ngā nei upulua lua. E whaula atili e foi ia le winga moni o fio ngā le tua. I lo tātou atunuu mai lātou lo mwhaiona maua mai le tātou pasalaunga le neiva yaso. Ia o le vaenga muli lao la tātou prokalama e ta ua o le current events. E pe e iele manatu kanona tuli manu o le Outou Manuia. A whapea ana o na tātou ala langa i Outou Manuia, i Outou Manuia, i Outou Manuia. Ia a le se Manuia. Ia ona tautua upenga la ia o le nei prokalama. O le mafu angalana e ala i ona tātou woane i current events. Tātou woane i le siumanga i le meolo i tangata. Ia se i whaaifo i po o whē mawhaion apalai ai le nei le sona o tātou maua le nei aso. Ia o le tatala atu nei ia le news. Ila tau fo ilo aggregate ina ia le news. Ia o le pitoa i luma. Ia le, let's see. Ia o le impeachment o le plestene o le tātou atunu i nei. Senate hears opening argument making case against Trump. Ia fifai se komeni i le structure ina o le senate lea ia wale la wo uma ia le case i le fale o le mautau sui na ua pasi ai e te tauana impeach ma ve se ina loa ia Donald Trump. Ia le la ua sau nei le fale mawalunga le senate. Ia e se lau leo whai o whaipule senators o lo o i tonu o le senate. E te lala ina lilifa i le Republicans. O te lo mantuina neipe o le ale no mela e peia e limas futolu fast food fitu. Limas futolu Republicans ai fast food fitu ia independents ma Democrats. So o lela o lo ta pena nei le whamasinoina o Donald Trump. Ia me se fo i le whai o salato komeni i le impeachment ruling le na pasia mai le moto sui. So te le ala ia ngalue ina fo i whaporokiti e pe o na masani e lato lo mate tuina le nei malai. Ia ai o te loe ulava ina soloia ia le impeachment ona e whaingatā tele ona le palota oe i lau pati. So e whimna mia lava ia lua vaitoro. Ona sfuru montupu ia palota ina imwhai e ona impeach ia Donald Trump. Afa bela le au sial melna ia ona tue nofo la ia. So ia o le top story le i le tātou api le aso nei. No fo pēr ma fau i le whamasinoina fo ero tātou o li o Yesu. Wa a tātou troe ma fau i le au mainga o le whamasinoina o le li. Ia peina na tau ma whai mua i le court lea le o lotu tāpo inga. Ia ana malatou na. Ia na watula ia a whamai ia ana. Ia o tangata e sala. Ai se alanga le o whamai e ta lepel malu atu e whau e aso e toru. So o whai i le tua. Mai o le alo le tua. Whai i le tua. So e sala i le mātou tu la fono. E taruai ona e leo ia i mātou le malosi e whao o i le oti i le tangata. O le mele tauna ave o ia Pilato.
ave yaka yafa. Ia nana ave lola ia Pilato. Ia nana fafano mai ei lima ia mafao o ilo sala ia te ia. E pei ole e pei o aso na you are guilty until proven innocent. E pei ole mele na sa savalinga atangata i nā vai taimi. E momualava sala oe ia ai eni nai whamaoninga e te le sala. Ia melana e mawhaiona tapena ma whaau popo muli. A oe lava e amata i le sala. Ia a fast forward la le ta'avalinga fo le ta'avilinga o le lalolangi. Ia le utato wo o mai le Luas Funtasi Century. O fasi leva o tato amata you are innocent until proven guilty. E o mai lava i nei vai taimi. E mo ia la e isi taimi e pese i e alua ele melna. Ia e pe o le kanona whaavai ale nao o tūla fono i le nei demokalasi ma le nei atunu. O lea e mo lava amata o ile innocent. So po le alava se sala matu ia o tuko inai oe. E te plead lo lava innocent. Ia ona amata lola ia ona tapena ia yellow case. So me whanana leo lo i nei ia whamasinonga fo i Donald Trump e peona iai. O me na whingata i lava ona how shall I say, whingata ona proven guilty tangata. Se panga nā o ieni mea mauti noa lava. E te tau ona whaasalai tangata. Ia ona whaasalai lea. Ia, o le si a tātou news lei i e se whaile tele o le o news ese ia o la o telefoni lea e curate le Apple ia tala e mai i ia e se le tele o tala ia o le si tala lea na matal noe fu matinai le am tangal vaso nei le mele o lo tupu ia Harry ma Meghan Markle mo i latou e le o muli le natala e pese i o manatu Harry malonto lua o Meghan ia se e tuangalu se i oa le toe whaia ni o la tiute ma tofi e tusa oro la winga o i la ua na whananau mai la ainga tupu o Peritania. Ia whaila ia o la tala liki e le media le vaso la wutea. Ia o le ala o whaila la tau tala ma Queen Elizabeth. Ia po le hane la le tino mai o le melea. So o le mea pe o te mafau ai pe tala le o ne pese i o le pe o se tangata fa ele te ilo na winga ke riso pe o se tangata fa ele na panga tutusa ma le tua royalty a pe o yelo na manatu e fai mo ia le winga o le polonga o le si lea winga o le tato oli pe na sau mai lona mamalu o sau wanuti mea fatasi mal tangata e whano na manatu mai uma ma whaita wina o na taimi. E pe o le mea nā leo mai ta wina i le mea leo whai e Harry ma Meghan. Ia sina fia umai dato, Harry e sau mai Britania o Meghan e latu i Amerika. E atonu e lofa fo si ali i lonto lua. O te whalongo tu i le how shall I say i le tau o le sau o le pelenise i lalo e whamave ese o na tofi la le tueta ua ia o le His Royal Highness e le ngata na e le tue a vea fo i le wharupenga le na i lon faltua Her Royal Highness
Ia le a pe ala ua o tangata e pe o tātou. Ia le ngata lai nā ia e pise i e paketia le 1 miliona i le tausanga e va ai la ia le Duke and Duchess of Sussex. E pe o lisi nā mea o le a Misi e le rungali i lea. Ona o manatu lea, a whapea tātou te su ea se mea o loo manifesting ai le winga ke riso o le lalolangi. Lea, le rungali i lea. E le mamau te lea on tātou o ese. Ona tātou mautinoa lea i o le ai i nei. Ia o te lea telefoi ia le royal family. Ai e alo manatu o se mea lava o loo fesoasoani ai se isi. Ma whaaititi ai lona winga tāua, lona winga tamau ainga, lona winga tamai, lona winga tupu. Peo i nā o lo tātou mōli mawina ai winga o keriso. Tangata na tutusa ma le tua. Ia o whamau lalo o ia e ia lava o whaimo ia le winga o le polonga. Ia. Ia ma le tātou tala muri la lea. Ia o le caucus le Iowa. So masina fōu e amata i le palota a Amerika sa ilia i la latou Palestine. Mai amata la i Iowa. Palota i la po o ai e whai masui o le Democrat Party. Ina ia tauwā ma Donald Trump i a November. So e pei o le mena leo lo o whengai nei ma le tunu un nei. Ia, e le ngata la i le raw vote. Ia e le isi lave i nei e ta o le electoral college. E whapea le whamatala ina o le electoral college. Ina ua whaule tunu ule nei. Sa le tali tonu ina e tangata maururunga. Le ave o le whatananga i tangata lautele. Lato te palota ina ai se Palestine. Io na whairola lato le meleta o le electoral college. O tangata ia o no nofo i nofo o le malo i le stete, ma le county. Ma le city. O la tona atu whaatasi o na mawala i o le electoral college. E 5 la stete o le uni. E tofuala i le stete malana tu la fono. I le whaaonga ina ma le palota ina o la tau electoral votes. Whapea lava la e finangalo le stete o le tangata e malo i le raw poll. O le tangata na e ave uma ia i le selau pasene o la tau electoral vote. Ia ona whapea ina la ia ona whai. Ai ai stete e whapea po le alava le pasene o palota lautele maua le candidate. Ia o le pasene fo ile na o le electoral vote e maua le tangata. So o mena na pese ina na tulanga essay lava ia le malo Donald Trump i le luafes furuano. Ona sa 4 miliona la fa o tangata CDL palota Hillary Clinton. Ia a mulmuliane ua palota le electoral college. Malo ia Donald Trump. So o le palota ala le tunu unei. It's not so much the popular vote. Ia a o le electoral college. Ia o sina whapupulanga nā ma le application now current events in melo i nei. A whapea lava e mawhai o na whawheso tai e tātou manu lauti ma tātou ma tā upusilisili ma tō whamanino ma le tuspa ia. Ma le tūlanga o lo o iai lo tātou si manga i nei. Le ngatala i nei i amato i Amerika. Whapena fo i meo lo nopia i lo tātou tunu. A mawhai o na whawheu suwai ia
ia mea nā lua. Ona e soifua lea I se o langa mautinoa, intentional. E le tau mate fo I le manuia o le tua. E pupula fo I o mata ma e iloa le fetuna inga o le manuia o le tua. Ia mautu loa ina ia manuia inisi, ma manuia e fo inisi tupulanga fai mai. Pe o le whanaunga le nāra po kalama, ina ia le ngatai inei. Ia ma whai fo ina tu whātu ma maua o mai tangata o le tātou atunu. Ia o le tātou prokalama nā, ili neva yaso. Vera, tasa tu pes e ngeu news na fia la tu ia le tātou news le ia na whai uele le si tu. Tā lofa lava, tala I vai whanua, tala tomua, o le whaamai e ao ona e iloa, ua se fulu ono pasene le tuputupu o tangata uole ai ni a inga, tala mai San Jose, California, o le whare teo maliu tau taua, ua matau tia ina le sikareti whaasuau, si tete o California. Ua tau fia nei I le whare mai se tama e tolu se fulu ona tausanga, ona ua pisia I le whaamai baisaina. O le siyama kolona ua whaapea mai le tauta ua le lea whaina o le tootele o I whaimalanga atu ma whaimalanga mai. Ua whaapea ona mai tauina le tupu ae o le tolse lau whai tauina o tangata saina ua awhia ma tangata e to ono ua mali liwai talu mai ana nafi. Fua vea whaapea ua whaari tau mai tonu Amerika o le nei whaamai sa tāpene ina fo le soifua o maloloina ina ia puia le lau tele o le atanoo ai peta iane ua pepese tele mai le whaamai. O lea tau le lea ua tau fioina o ia I le whare mai I te tonu o le setete o Washington I Seattle. Sa whapea o na whaimalanga o ia I saina I vaenga tonu lava lea sa pisi ai le nei whaamai I le masina talu ai. Wa afia le nei tau le lea ua tau fia nei o ia I te tonu o le whare mai a wasu e suenga matonga fitinga a li I matamai tai fo mai. Na sau noa le tamaitai fo mai o Nancy Misiona e whapea o loo ngāru lua pia lava le matanga luenga o whare mai ua le ngata I le I Amerika a o le kelo pe a toa. A wā lava le puipuina o le nei wha mai ona e fau wa a fiai o le lautele. O wingala nei o le wha mai e hau I le atanu o na lato o na malama iai o le fiva, o le tale, ia whapea fo I mare whati ngā le manawa maulu o I tu ainga umalava nei e o lava ina a fiai ma le musela o le tino, ma le toto, ma whatu ngao e ui ei lava I le oti. Sa whaalia fo I whapea I tonu o le kelope e lua afe ma le lua se folu ma le lua sa tupu ai fo I se tasi o whamai ai sa ngu lava saina na malili waile toa valu se lau. Sa tue langa ina lava le deipor kalame I lunga o na olea tausanga o se tausanga wida ese. Sa whapenana le ta ua fo I saina I le lautele le nei wha mai na tupu mai tonu ia te ilato na whaina I ole toa tele. O le nela ua vele nei taima suesu enga I le malo o saina Amerika whapea fo I makilope atoa ia ta fiofi ma wha umatia o le wha mai ai le I pepesi atu. O se fulu maleono le tupu o pasene o tangata I lunga wale ai oni a inga. O le taia o na le lana tu uai le li whaipule o Eric Casselli Los Angeles mo le whanotanga le malo I Washington. Sa mali watu o ia whapeai ma le reporti sa tu ina mai le li o chefe whapea o lea whanotanga o le talano a inga leo o se whaalanga tupe mo whale o e wale ai ni a inga. O whaita wina la I le lima sa fulu mariva afe I la tau wana nofo I lungo awala ua le mawhai onto toni o whale. Ua vaea fo I la lea fono whapea o le asa tofi o le atu e fo I mai le li whaipule I te tonu o lona I tu malo mo se tala mai I le whai unga I tu sai ma le nei mana onga. O lo iai pea le whaipule I le whanotanga se o atu lava I le nei tu la peo na tau ma wina atu I le tātou nuwale si whaasala lau.
O sana o se o le tasi nei o i tumalo wa i longa fo i rona tautua ma le tele o le tama o a inga. Ai pe tai tu sai ma le lipoti wanga i luma le tupu tangata ua le ia ni fale. O lava i pepe o whapea o nara nofo i awala. O le whapapo lenga i le laumua o California le ai telo stakalameto e whapea e tele vaenga na tutupu mai. Ua le ngatala i mātua ua le mawhai o na tausi o whanau. Whapea fo i le whanau ua le iai fo i ni mātua e tausia i na oi la tau. O le ofisa la o tama whai po le adoption mo whapea fo i na la tau whaatalo sana inga le stete ina ia manatua o le lata o ofisa malau au nanga e whai tau masina ma tau sanga o na whaapasia ina o ainga ma whaatau to oto uma tono po kalame whaasolo e tu sai ma le aia inga lalo le tula whono o le varu fitu o varu fitu lua lima e to tono o le stete o California. O la lea la tu la fono e whapena o na sue mi ai ma whaapasia o mai ainga o la tō mana o mia ia tamaiti tau ma whai. E whaamaunia la le nema tā upu o na iei nisi o mātua u whapea o na whaatāsingi e le stete pe ma whai o na maua o se avanoa e tu atu waio a la tō whanau e au no i le tu la fono e tau si e tangata ina ia ola ma mawai o a inga. O le nei la ripoti o whapena o na talano beina pe te tonu o le whale o le laumua o California. O le whale te umaliu tau ta ua, aua le tātou o na tō mamaina i o tātou loto, le mamafa o le tīngā, i taimi o maliu, te patau la iloa i le Winston Funeral Homes, ua mole mawina i le tamaitai Samoa o le wananawa e whapea o le mātou nei au nanga o le whesoa soani i tangata Samoa ma le lautele ina ia awane i polonga ma te ngā ina. Sa whapea nao na saunoa le tamaitai o Samoa e umi aso o ta oto le tino maliu ai o lo to tongi pe lava. O le lātou au nanga fo i waiei o le prokalame whaasoloina ai le uatu i le aso o le whale lau o singa. O le lato au nanga la ua iai nei la o paketi e tolu na whatawina whapena i le tolu o tausanga, o le lima o tausanga, ma le sefulu o tausanga. Ua vai na nei paketi ina ia whaingo fia e tangata o te tonu i le loto malie ma le whenga inga o sia ma le whale maliu. E whapea fo i lai le tu o le whae fuefuina o le tino po le cremation o lo iai fo i le lato au nanga e whapea na i le ava whaitalia o le ainga ma le tangata. E whapea na fo i la o na saunoa le tamaita e whapea o le manatua lofa lava i a Samoa i taimi o popo ngā mwhaingata i o mai o le wala au a ua lava tāpena. Sa saunoa fo i le sunga i atu i le epa whawhitai su ana nafi whapea e le lei lava le o mai o le wala upa ia le atua ai ua saunia ma to file mu o le whanau ma le ainga. O le whautuanga e whapea a ua le whaatali e le loa lava se tasi o ala o vai. A whaila wa e mana o mia se talanoanga ma le tamaita i aluana nawa o na e wala aulea ilana telefoni whiawea ai o le tolu o tolu, tolu tasi fitu, walu tasi o walu, po lona o fisa o le fitu o fitu, ono lima lua, lua tolu lima iwa. Ua maita wina le sikaleti whaaswau. Ua toa tele le tupulanga ua mamai ono o le nei sikaleti whaaswau e ta ua o le vaipa. Ua veala lea ma whawhita uli ua wai le oti ta maiti ai maise ua ula ai ta maiti e ta se fulu tasi o tau sanga. O le kampani la o le yulu ua whapea o le aviaseina o lo lātou o loa whaatau ono o le whaalawe lave ua te tupu mai. O isi o whaatau o loa ua lātou whaito ino mātua ma le kampani ai leo lea ano moni lava lea ua te tau o na whaasa tapu wai o le sikaleti e a fua mai lava i le whaatawina o tamaiti ma mātua. Sa lipotia mai tonu e le keiki ao nai ne whapea o le tula fono o lo tusia e tonu e te tau ia te ila tau o na whatau watu ai le o iai fo i te tonu se mali lianga i tonu i lalo o le vaenga o le Kanesa California. O le ala leo o mana o aile yuri ave ese lo la tau nei o loa mai lunga o le counter ina ia pui mai la tau e whaalave lave e tutupu mai. O le sitete a toa o California
o le nei la le tu mamaru o le tunu e talo atuai lo outou manatu e whapea ua whaatele ina tele le vai la au ua mawhai foi o la toi ave ese ina mai ona o le nei vai tau. E pei o le whaataita inga la le nei o le vai la au lea o le Tailano ua ave ese mai mawhata whaatau ona e iei le vai la au o lo Misi e tonu e afu ai o le kanesa i le tangata. Sa whapea mai le poti e chef e whapea ua ave se o manei lava nei vai la au na ua sue sue atu e le soifua maloloina o lo o a fia ai le totelo tangata i le mai o le kanesa. O vai la aula nei ia tātou na whauta iai awa ne toi whaongaina le nei teimi o le whangulangu mū o le Tailano sa whaongaina mō tingo tina ma tino ngase. O vai la au umalava nei e a fia e foi o le sutafeti po le sutafet ma le floleva po le theroflow. Awa ne tātou on toi whaongaina nei vai la au ona e a fua mai ai o tino ngase a toi foi ma le kanesa. O tala I taalonga I le nei vai tau ia whapena o ane pō sa ta aloi o le Kilipo ma Dallas ia sa whapena o na Manuia ina le taalonga Los Angeles wa manu malo wai ia Dallas. Sa tupu foi o se tasi o taalonga matautia te tono o kolisi maudulunga I le vao Kentucky ia sa tato foi o na modia ina o le nā taalonga sa tua I le leanga o na ua tia I le polo ua fai o fusuanga I to tonu o le malai. O lo sa ilia nei la tonu le asosio taalonga o le ase fufuanga o whaasala o le a whapea o na whaopopoina I le ngatit kolisi umailua a o I la tau umana solia le tulafono e awan e tu ua le pito malai a hea a fihai o whaalave lave. Ia o le taimi o iluma nei o le asauni atu ai fo I le taalonga tele I te tonu o Amerika o le a whapena o na ta alwai o le San Francisco 49ers ia ma Kansas City Chiefs. O lo whapea mai le lipoti fe mai e onas fuma le 5% o le wha moenga e manu malo Kansas City Chiefs I le Super Bowl. Ia o upu lava nā mai te tonu o Las Vegas ai le mai loa lava e fua foi I tāleni ma ta alonga a tama. Ia Samoa o le nao tātou tala mai vai whanua o au nei o whangalilo Samuelu ala popo tua vao māta wheo si fofonga o le taia for Radio Samoa Manuia soifua. Ia, whaaftai whangalilo mō tātou tala mai lau whanua. Ia, o te manatu le a whangatai I le tātou prokalama I o tō Manuia le nei vai aso. A whapea fo I ua iese pati ua sala po se tala fo I ua le tautamali I le whaafonga le tātou tunu. Ia, mangalo mai o ona. Ia, o le temi nei ia Manuia lava le whaasaunga le tātou tunu. Iso se mea o nopia ia e le tātou tunu. O le tau o ona o mispawena Tagaloa. Mai o tō Manuia.